Karbi Anglong along Corona work clip bomb lo. Fan 11.7 pen 2.5 an kisun. Dipu Kat News Channel at Hengno Barwari Mondir along rapid antigen test pen Corona kilang kapang thek. Bukazan Sukhanjan upon containment zone pen kapajok. Kardom Kabi Prime to Malong Penili Samirani Timungpi Nana Joikta Beer Tank Non Pen. Karbi Anglong along Corona work clip bomb pusi Okpran Kilang Sai campaign Corona Lakha Hempen Pachini. Karbi Anglong along Aru Isiarni Pen Aru Tiklo Team an Corona our Kitu Pere Meme Anlo. Laswang Bong 11.7 pen 11.3 an Corona ke khai archok arulo. Pere meme ang phan pho pen aparsi kilitlo. Bon tala swada Corona awar kapak clip jia phan okpran sai kamatum Rona TV sai ki claim la pen rata kachirok toka sai ki denga jok posik isiarni pen Corona awar ke khai awar arum an nangsolo. Phan hini tokbor po an nangsolo. Halapu det piangkang ni trok ke praket homa phi Corona ke so kelong aphai lak isia nangsolo. Non an det pialong Corona awar pen bangkuti hini ra lak trok si kepra ke thom se arat kiso pen Messi hem chidamlo. Det pialong Corona awar pen ke mea phan 94.29 anlo. Dipu Kat News asa hema thengno Barwari Mondir along Vosik Narkeparni rapid antigen test padosi Corona do awe kilang pado. Karbi Anglong Okpran Kilang Sai campaign Vosik Narkeparni Dipu rong Supi Kat News Channel Sai kama thengno Barwari Mondir along rapid antigen test padosi chojor chulang aham phangapan Corona akiso do awe puthak kilang patini. La sabirta ke toga hutan ke bangplike prapho abang pubang piatum Corona sat chilangdon. Halapu Okpran Sai kam lapen district administration atum Corona akiso kilang kapatini adim Dipu rong Supi pen chenglo Karbi Anglong Penang anadim Corona ka chilang adim pathik pontanglo. Non malam sopor pan bertamu internet sena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Chorol hoy pokchukor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai bang sarak thane pokchukor ong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koi ni pokchukor luti men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along Humrig tame. Dihenamo pit putat bertalo wangthulo. Bukazan subdivision arlo Bukazan Sukhanjan aphan Vosik Narkeparni pen containment zone kalilomati pajok ponlopusi Karbi Anglong district administration pen pachini. Karbi Anglong district administration pen aru cricket homani Bukazan subdivision arlo Sukhanjan aphan containment zone kibia hukum Vosik Narkeparni pen lasa hukum awelopusi hukum alu paklang. Sukhanjan ahawar corona awar phan pho aber kisun langdamsi containment zone kiprialam Karbi Anglong district administration pen pachini. Bukazan police station ka parlupu thot rakia hormu heroin 331 grams pen ke jorabang phu police rede kachingna.
Bukajan polis atom joy pen birta kelong api hung dunsi Abdul Qadir pu ahem longli aru kipi pen kapatu rakia hormu heroin 331 grams long ponlo khatkhati polis atom ari den kachingnang check Abdul Qadir ahem ke khatkhati hawar tirha bosti arong alongsi kedo kini long heroin pu rakia hormu ador international ahitia long sika hinira lak phokep an doji pusi birta longdon এই ড্ৰাগছখিনি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলে আজি আমাৰ এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত SDPO ছাৰ বোকাজান জন দাস আৰু মই CI বাবুথে ইন্সপেক্টৰ ভূপেন কলিতা OC খটখটি SI UB মবলিক ব্ৰহ্ম আৰু SI চৰণমোহন চেতিয়া আৰু SI মৃদুবদ্ধ পাল আমি সকলোবিলাক গৈ আব্দুল কাদিৰ নামৰ এজন মানুহৰ ঘৰত আমি ৰেড কৰোঁ আৰু আব্দুল কাদিৰক আমি তাতে ঘৰতে পাই তাক সোধপোছ কৰাত সি স্বীকাৰ কৰে যে তাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ আছে আৰু সেই সূত্ৰে আমি তাক দেখুৱাই দিবলৈ কোৱাত সি দেখুৱাই দিয়ে তাৰ ঘৰৰ পিছফালে চোতালত গাঁত খানি প্ৰায় 26টা চাবোনৰ বাক্সত সন্দেহযুক্ত হিৰ'ইন সি পুতি ৰাখিছে আৰু আমি সেইখিনি গাঁত খানি উদ্ধাৰ কৰোঁ উদ্ধাৰ কৰি তাৰ ওজন কৰাত প্ৰায় 331 গ্ৰাম হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী আমাৰ SP ছাৰ SDPO ছাৰ তেখেতসকলে আমাক যি মনোবল দিছে আৰু তাৰোপৰি আমি এই ড্ৰাগছটো যে সমাজৰ এটা এই ভয়াৱহ ক্ৰমান্বয়ে ব্যাধি হৈ আহিছে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ক্ৰমান্বয়ে ধ্বংস হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো পুলিচে কোনো ৰেংক নাই এই যে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত লাগিছে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মন পুতি গোটেইখিনি কামত একাত্মক হোৱাৰ বাবে আমি মোৰ ধাৰণা আমি ছাকচেছ হৈছোঁ Tang tepini abirta bangkela pansi kanton iklo dome thakme kurwang thu